Mina ngihlangane nomfanyana obephethe nje izingubo ezimagontshana zikhombisa ukuguga ukuthi usehlala emgwaqeni usephila ngokudla emgqonyeni. Uye wangibuza umbuzo wathi ngicela ukubuza sisa ngikuphaphele Mama Africa. Ngathi uthini mfana wami? Wathi bengicela ukubuza ukuthi yini umndeni ngokwazi kwakho. Ngathi umndeni mntanami yilokuthi ilabantu ukuthi mawukhala bekusulize inyembezi, uthi mawugodola bekufaka ngaphansi kwamakhwapha abo bekufudumeze. Wangithulisa ngaqedwe nokukhuluma wathi iqiniso mama lelo umndeni kwakufuneka kube yilabo bantu. Kodwa lela mina ngikutshela iqiniso ngoba wena ngathi wethemba kakhulu. Umndeni yilabo abantu abakhalisa mihla namalanga beluma bephephethe sangathi bayakuthanda. Umndeni yilabo abantu ukuthi mangabe befuna ukulwa nabazali bakho belwe ngawe iqiniso. Mina ungibona nje ngihlele emgwaqeni ngingasena mpumelelo, mina nganginamaphupho ngisase lihle eqhakazini. Iqiniso eqedwa yibona umndeni ngoba bethi balaya abazali bami. Mina ngafela izono zabazali bami. Mina ngafela inzondo yokuzondwa kwabazali bami ungibona ngingasena kusasa nje laqedwa umndeni. Umndeni lowo ke nangangitshela ukuthi umndeni iwona oyongikhusela ungivikela ngangisondela kakhulu kuona kanti wona uyongiqeda. Yilowo umndeni mntasekhaya.